Što te najviše muči onih dana u mjesecu? Pa bolovi i nervoza i živčanoća i to što sam sva nekako napuhnuta i nisam svoja i drugačija nego inače. Što jedem puno slatkog. Pa iskreno ništa mogu reći što se mene tiče, moj ciklus je jako ugodan i nije niti bolan i ne traje dugo i nema puno krivarenja, tako da stvarno nemam puno problema s tom temom. Grčevi. Bolovi u stomaku, naravno. Prištići. Koristite li možda Always uloške ili neke druge? Uloške da, tampone još nisam nikad koristila, a što se tiče, da, Always je u principu, najčešće Always kupujem, da. Always uglavnom. Što ti je bitno kada ih koristiš, kada koristiš uloške? Pa da nisu grubi, da su mekani, jer ima dosta onih grubih što imaš osjećaj kada nosiš nešto plastično. I da nisu preveliki, da opet nema osjećaj kada nosim pelenu. I isto to znači da su krilca, da se ne lijepe i tako. Meni je eventualno bitno da jednostavno sama veličina uloška, jesu noćni, jesu oni dugački, dnevni, oni manji i sve to, tako da jednostavno to mi je najveći kriterij, ajmo reći veličina uloška. Udobni i da krilca se ne lijepe jedna za druge kad ih skidam. Da su udobni, da su sigurni sa krilcima, to uglavnom. Isto udobni, da su prozračni, isto s krilcima. Stvaraju li ti ulošci osjećaj sigurnosti tijekom ciklusa? Ne, ništa mi ne stvara osjećaj sigurnosti tad. Da. Da, većinom da. Pa ne, nikako, baš ni malo.